ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kalawai badum kalanang up yakin nong tre jong ka karkhana penmi dobilan Mamulu Chera Cement Limited kabalong ru kapliang ja jong kinong song shnong ka thain sora namar bahadu menta nagani ka karkhana amshim la penmi shu ya ka dobilat kumbajulong hakisnem kibaladam kani ka jingbam penmi shu ya ka dobilat mat ka jingbam ple ya kani ka karkhana hadu menta kala penlong ye kinong tre ban sa hapdeng ka jing dombuj namar ba kimtip satya ka ei ka ban jia ye ki nang ne shakmat nalor ba kani ka karkhana kala sukhang khardep hakapor ba ka khlam jing pang COVID-19 kalawan len shop hakani ka jilla Meghalaya la arsin kanthi hakabaya dei bat kani nagaliang jong ka Mamulu Chera Cement Employees Union kalalaj ban pun sngoro hakmat ki sengsan perthai ba pher bakin ptha yala ki jong ki MLA bakin ra ya kane kamat hapo ka dorbar senra jong ka yeng dorbar thawan ke jilla kaban sasdang nado ka shipho tarik ubnai nailor ar phuai kaliang ngajongi nakani ka office jong ka MCCU nang pre jong ka MCCL iwan ban taksni sini silong ban ai yaki yakawai ka memorandum ka office usi minister chairman ta di local MLA MDC tempat buat kiwai ki political party kembang gile aksian kabahadu dengan kepau yang syaki bahakan ni kapor pada kapor kabakin yesyamnya karai kaban hap man perkat kumdo ban punya ya kaplan nomor misutu hakini kisngi hoj nakaliang soka kala ai ki financial assistant dari kirim sutu financial assistant dari berit kemirkat dor bukan tulap bani sutu ba ke MCCL kadai ka state estate nilai ai khnang ya ki city saboro khot ki political party ba kiniat tendrong lam kinya keren lam ya kejing ke jongi kino pray namar ni sutu bak ada ka plan kamya ada kinya keren lang man penya ka plan katulap kanum telun te ladaka tulap kanum telun problem ke jongi di liabilities ke jongi kinang kio malau benai malakasni malau boyo itiang kacimpo sa asli masnam te takadau ni och biang ya borok pagi political party bagi stakeholder bakinnya perkat lem akan tak kejongi bakinnya penyaik no ya plan nomor kini kedai kelas option solve ya problem ya kini ke problem kejongi nomor financial assistant kanumla banyarap bun jadi sutu tang dak tulop nata kadau mata kasni ni lewan khanang sini pensnga ulat ya borok haj badan kabor di political party kecem lang ya kan negara. Hau nai match ngindang dep ai go ge city syak government dan chief star bar okhai ke bor ke badan hapok sarkar bangitun kan mau biang ya kan ne ke jinge juan kinong pai kumara pensai ge jenas ke tabi kalong ba ka tulop ka jungi ka pasa na biki arja khat lai ter ka adu menta ki dang sakut hoi ngite ba government hi ke bamentaru ke arab ingi ka ai ka financial assistant na ka banta bingin ka relief payment na ka management tin rai hadu mentahi pada ngempak lah hi panong ban sobai jadi na kata kadau hi ka na kalian ke jungi ku ai ka final call na kalian ke government ni bahkan perkat ayu ya kande na ka banta ka factory ma ku mangitip mentahi ngilai i ba ka jinga kendu jungi ya ka management kumjuru ya ka government hi labun si ni tinggal iba kajing kendu kajing keren banyak jumut ke benta ngai iba kadang kampat don ru karai bokum ho ngi lai ketus ni kala don ba ka declaration na government ba ka mo bande no ya ka joint venture tien rai kan ke por ini na kaliang kinong kai hi da ka wi gesor ya kan ka mentaru na kaliang bejong hi ngim don hi ban ong ya kan ni namar ba kadai ka state asset ko mo no namar ba ka factory hang tiru kalau tiru apa yang artli kima tegani kadai hi ka artli
keba kinsim ya karai ke de na hima kata kalau ke hima mamlo ba ke hima sora ten reke ke bangi ne ke ngidong teng anut ba ke factory kamot na por ke bale I ba kin saindor no da ka batmai kata kamot da ba kin le no ya ka accreditation na mar ngi I ba ke factory kala along beripor ha ka functioning ka jongka te kung bagi tip I nama ka management ru kala declare ba tiar kitar kala along ke barim ba ke ju ko por ru I kinong tei dung ila di ban update na ka por sa ka por Tedai nak kata kadang ni suatu kamba, bahkan kepor ni apil, ya kibor ke baharor, kamtam tu mitip, bahkan kan kesesian, kabamenta, tinggi kuat aru, bah all the people, baru people parties, kibadan, apa kan ika, government kabamenta, bar kumjuru, waria ke opposition party, ya kuat hiba kinuan hak ju kamut kin terhadap nak kabata jumi, oh namar balik ke matar hak biadai, ya ke factory. Ya ke jingya ne ke jimbamya ya kan ingi ya ke jingstar ke jongki nama ngi na kalian ke jongi pada ka ba ka factory kadang sempur bagin penrekam nekin panya kamar kawan ra pada ya ke jing te nadu umat hi jong ajar alfo ka plan hi kamar kala shutdown ni te na ka daw ni ke jing wan dengan terna baru ke jing long hi jong ka plan hi kala long ka bantai kamsu hi namar balai ba kala long kila kitiar gitar kamar kila long ba remba te pila I na por ke masuaru pilawan pernah kalian ke sorkar kala apa pada kalian ke management tu nak kala submit I lagi jong ke report ki badai sa sorkar atau badai ba ke factory te ngat raya kan I rung I ada jong start ke management ndai kai ke mana kalian ke jungi kalong ba kinong kai hadian ba ke protokol betul nak kalian ke government kala apply ini ni lari kai te ndai na tu area apa kumto ni kap kala long ke protokol ka ba ke apply kumto percentage ni dai kum ba kalong Tendai hadian jongka ni ka jongka sitarik yang dipunai ba pra Agos mo berat pendai ke berapa ngai dai kai 100%. Tendai nak kata dawat pengini cepok jentai du langsung tui dijinglot kini ke babon ngadu ayi yang asam adu kalai kawan kata kumta terteri tendai nak kata kadang musuh banong ba habang ipet ya ka jinglong bidang factory pada bakamia tingiluk ngiduk jungkerman nak kalian kacau Tedai nak kata kadauhi, iku anak ploy kat bala. Namang isu bala dah kapor kanwan ka isna ke area alpua ajar pulai kat banang dile kapor kanang ya. Ya si wan nak kalian kijungi kinang play du ke bala kot no ru adu mata kimio iki hok kijungi. Waru ki don ru nak kinang play jungi du la si kebamdon syuk mo. Ada pol ya si kela. Klat no ye ru kidang sa iki dius kijungi. Tedai nak kata kadau iku abanong ba ka nak kalian jungi kinang play badan mentah. Ikan kemut ni keras kam bak ni demand sendon buan orang fiba lakum belum nak sokar tadi masih kian Jingli a jongi ya kan ni memorandum seki political party bokher badan hang ni kani kamu bangi sim ya ka MCCL kadai ka state asset tadi badan na government na ka badan na ka opposition tu na ta kadau ni khamyo tadi anda taking naki bakin bakin keren akan nukulti Rengi apil yang seki barok kat tu parti no badan ke jikit kri amarkan ni kadai ka state asset pentom kepaar kalong yang ni kinok tre ngiru ide ki asset ide banyak poilang sekejini suku dimut bak indai ban tek ban politicize no ya ka ka ba yo ni sofa ya ka ta nga apil yang seki lembak jompi ka ni kapor hoi ngali ai ngom dom lai kani kadai ka jin apil seki bak ide suku bang ngiru ide ki asset bakat kadang Islam celebrities jungiru kanak tio takadau na takadau ni khamyo ka anda taking inaki ring kani ka puan apil yang syaki lemba ti ba syam ya kani kadai ka MCL kadai ka state asat buat yang iki nok trai ni dai ki asat ka biadai bat ka proposal ka bawon ka government ni kalau likely kitu ka option kalau kalian ke jongi hi kamu girang sah ka umdum hi namar balai banginkan wong iki ya kani kajui kan ke proposal komong ki kam dei ka kam kajung kani kadai kembal ong biang sistem hi ngan ban biang regulasi kita yong kani kadai kamor ka kamram jong ka sorkar ka management bat kumju lu bat kini ki local stakeholder nanti kata kam kini ki atli ba namar balai ngi de ki nok lada ka poi siru ka upur lesiru ba ka settlement jong ikan ya ka la ka namar ngi lu nginam la ban ong ba insu priang baik ya kala ada kawan kanu ka option do mo namar ka jinge ka banong ka de yang ikinok tre namar ni na kalian jong hidu ngila don lupa hi ka frame aga bagan poi namar kumba kalong hi pi ha po ka
rihasi yungi ditip iba kanong kanti yungi agar kombat jaka satangan kan agar kombat jaka kalong ba borbor hi kamor kide kihima tan kisnong kitau kide baksim kan tenreng isuku banong pada lada ya kata kabenta kamde kasam ke jong kinong kai amangi nginong kai yang tinggi trai ka badang dong ka service ngidon ka kam ngidon ka cingkir kle ndeng dang isutu baka serius ngi kalakut ngilani kala de sa kabenta jong kiwi pa tenreng ani pi ya kai nongrem trai kam kom baka julong hi ba nakabenta ka safety ba ka security nakabenta kamenta ba dia kala syai amor kaniru ngidon kala ka jong ka trai kam kata ka dengan kuat